Kajing puli na kita bu isaya. Kalanong kaban riu pau, kadukot kabaning kong haduban riu. To yang to tensyan ku Jerusalem. Nabalawan kajing syai jong pa. Bat kaburo mutray, kalaphalang halor jong pa. Nabahak mi kajing dom kan satab ya kaperthay. Bat kajing dom yong yid, ya kijaj ban riu. Yanray utray nuan pau halor jong pa. Bat ikaburom jong u NCE halor jong pa. Bat kijaj ban riu kin sayay da kajing syai jong pa. Bat kis im hakajing pernay ka step perngap jong pa. To khmiet yalay ki khmat baro saudong bat to pej. Baro ki alum lembong bat ki wan syapa. Ki kun senrang jong pa na jengay giniawan. Bat ya ki kun kan thay jong pa. Ensura aki sangkti. Te pan si bat pan sapu man. Kadunod jong pa kan sekende bat kan kemen. Nabaya kaspa jong kaduriaw en sa te lut syapa. Bat kaspa kijaj ban riu kan sawan syapa. Kiut babun belai kindap smam hapa. Kiut lengraw kamedian bat epa. Belien ba hasyeba kinyawan. Kinwan ra ikaksiar bat kadhub ibi. Bat kin penbena kajingero yaw try. Kaktin jong utray. Kajing puli na kasiti Paulus bakho ching Kristan ha Ephesus kalanong kabalay kadukot ar hadulay patsan du ban riu. Ko para nga tips kem mapios ngaw syapang kakam syakri ya kajing ay blay ya kabalapan kamti hanga na kabanta jong pi. Bakumno ya kasandur bari lapan tip hanga da kajing panpaw ya kaba syam lapan tip aki brio jeng kiway pat kipateng kumba menta lapan paw ya ka daw mensim. Haki apostol bakho jong u bat haki nang itul pa kata kamot bagkumno ki gentil kilong kinang yo pateng lang kidukot jong kaju kamen bat ginang yo benta ya kakular how Christ Jesu da gospel. Kaktin jong utray. Kajing puli na gospel bakhoy kat kum Matthews kalenong kabaar kadukot kabaningkong hadu bakat ar. Hadin balak hayo Jesu kasinong Bethlehem hari Judea. Men balalong sa imu Herod hakmi kirustan narimingi kilawan sa Jerusalem bat kila kali hangno donuta yaw balak ha us iem jong kiju. Nabangil yo iyo klur jong u hamingi ban ngilawan ban mane yo u. Habaw sim Herod yo ngaw ya kataw lapis sa jengmud bat baro ka Jerusalem rangkat bat u. Bat da kabalum lang ngikiling do rang ba kistat an jong upay ba. Ula tokit na ki hangno en ka yaw Kris. Kilay ito u hakasinong Bethlehem ha Judea na balatho kumta dahonong ito pa. Mapha ko Bethlehem hari Judea. Pamlong dalilay kabaritam. Hapadeng gibakraw batri Juda. Nabana paon may unong sansyar. Uban sansyar yo pa Israel jonga. Kumtaw Herod lakhot jarjari kirustat barulah kelib niya naki ya kapor bau taw klur lapaw. Ban nang taw lapha ay ki sa Bethlehem uong to kilet badwat baniya yu kunlung. Badenda pisyam ya uun sa pentip lam ya nga mangaru kandublet ban mane ya u. Enda kilas ngap yu sim kilalit non lakalenti. Bad hakmi taw klur ba kilayo i hamingi ulaya yakmat jongki hadu ba una sange halor kajaka hakaba ukunlung udon. Haba kilayo iyo klur kila kamen hadu kata da kajing kamen kabakraw. Bad haba kila rung hapo yeng kila lab ukunlung bad yakamaria kakmi jong u bad kila demngon bad kila mane yu.
Nang ta kilaloj yala kisong mat kila terwa hau ya kajin ai subha kaksiar kajing ubi bat kamir. Balama hami ki ha kajing po sni ba omelet pai sya uheran. Kila let no shalakari da kawai pat kalenti. Ka gospel jong utrai.